Apa ia dosa yang makokwe tania si di pogau na kiringa sikit tahu bita sara na poji ki pungala taala na reko angka ki makacur nabi. Jadi Nabi Adam sendiri milaku pungala taala mencaji umat Nabi Muhammad onrolap dinar ya sangi umat Nabi Muhammad agak birna pertama ye Nabi Adam si semit pogau dosa okotopi suruga maka ricalle ku pungala taala langsung apa pacalang kes si sepogau dosa si dimi dosana apa kes pacalana maka dari pungala taala ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah Adam onrono jolo ko suruga wasi bawa ko benemu wa kula minha ragadan haitsu si'tuma angkat tuan rupa sadiang ko liwat lunrakna de panang kana pena dingi tiga rok na tau linoy di nama lunrak bawah tapi mega biasa di Andre tapi ini lunrak koncek dek ya ko mega pajinai iya Andre na ko suruga maka lunrak na mega di maka de pungala taala Andre mu puji gang kamulena upas sediang ku make ga malunra puaskan diri Andre mana nih gang kacau nama nuru guru tapat tafsir maka dia ku Andre na suruga deje gaga tau jinai teman reloka weh kasih palokana suruga dega pada nalokano ko linui kang kana nandre sih weh tatambe kanjana nayor nak pamulangir nandre sih tatamba si kanjana nandre sih setiap nandre tuh tatamba kanya diga jinana napa de to nami capu apa na cabu nandre angka si mompo cabu mompo si diga capu dah liwat lunrana tau dana digagas sona pada tau masuk ke suruga itu di nyaman nandre pak tu masuk maka dari malaikat majin nano kami bang muandre nak kana nyaman usading gila ku gerek maka riwayat maka deh napa adanya bulu oli nai mundri onroi ganna na siaga tanam mandre loka 40 tahun loka bawang 40 tahun depan nama soro yang para menyokku malaikat na pelende sih mandre buah-buah lengi tasik di satu jenis makanan 40 tahun gak capuna jadi wakulamin haraga dan haitsu si'tuma Andre upas sadianga ko Andre malunra namega Andre gangka mulena puas si di bawah tehku wala taqraba hadhihi sajarah aja lalu mak depe okko to ajui aja mak depe Nabi Adam penasarang magia nang kana tiap pungala taala mak depe okko nah halala menemu sisa itu kulino megangi agak halala na harami tapi yang kata tahu nak napuja anu haram ni napuja mitoko yatin coba neng kata roki ukur racun maka jangan minum racun amu iron minum tu napuja mitoko gak niatin Nabi Adam aja muat depe nandri buana nandri lalu buana iya to nandre nemek nakada ya natu na imana idi orang newe mak butuh di tiga roh
Ngapa imana pun Nabi ada panakat dairo buana ro. Ngajui. Ya po benina dina coba nambah sisa dua. Mon robat terutama. Maka di pungala tali to ngekodam. Egan namo andre malunra lopas sedia ngeko halala cik di bawah tiah komanya mu yimu dapir itu muan relalu buana. Kes pacalana apa? Pertama ipata lega pakaian ya dua. Ipata lega pakaian Nabi ada si babe ini. Nah ala cik dua-dua mi kusurugan ipata lo pakaian. Yang kedua isuro makde kusuruga. Isuro makde ku kampung. Salai suruga Adam. Tania suruga onronna. Tauyat tiangi na puji te pugau i. Tania suruga onronna. Tauyat tiangi na puji te pugau i. Kita bayangkan nih kan. Okoni suruga Nabi Adam ya tian na pugau tu isuro made. Maga perokok kungupi tanru tedong. Maminasa kimelo tama suruga na yatyang tapi itu pogau. Oko ero lagi yatyang na pogau ina ilalu. Di kumiki lokro aja tapogau adatyang pungalata. Yang ketiga ipasara benena. Ya dempor kulino si ditepok kota na Mekah, si ditepok kota na India. Tepa si sapa, hukum ni Jabal Rahmah si runtuh. Hukum ni Jabal Rahmah si runtuh. Yang keempat, sisa mi dosa na pogok Nabi Adam. Ia kui bicarai, ibacai, iro sejarah Nabi Adam waktu na pogok dosa. Lolong ki apalang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah. Atu capakna. Siddi hurupu ibaca 10 decing na pakangkangi pungala taala. Siddi hurupu 10 decing. Ia kau masam pajak ini baca si di huruf si ratu apalang dosa na pegawai Nabi Adam make apalangi ku bicarai. Tapi tita gari idi umat na Nabi Muhammad tu nasre pamasin na salamaka utanai ki gari angkaga biasa ilalan na siya soy de nang kanapugau dosa si dimo tapi ndre gari limata di gaga barani apa iya dosa yang makokwe tania si dipugau na kiringa sikit tahu halo demis sangianu mau tadi di melo pugau dosa na kiringa gitu tahu oh iya, magai, manui, oi dobolo nih mah pebarek dosa. Ini makanya kuitan itu, angka gak tahu siasoi dia nang kada pogok dosa, dia gak berani penrei, gimana? Atau pakai pale, kesiaga ki pogok dosa, ilan siasosiwannya, dia gak bisa bilang. Asoso umat Nabi Muhammad pogok dosa nade nai patal lega pakaian ni Nabi Adam si dimi dosana ipatal lega pakaian na lolo bene ini asoso ki madosa dene patal lega pakaiannya na sampo pungalatala sirie yang kedua asoso ki madosa na de na isuro ki makde pule kampota
Di suruh kisalai kamputta. Yang ketiga, asosoki pogok dosa dari pasara ki benita. Kalau to si bawa benina pogok dosa. Tapi aja nih popak di togok koe, peminta lapisi. Yang keempat, asosoki pogok dosa. Natako angka toto misangi pogok dosa, nalo bicara ko tau lainnya, macio to apa dosa. Ya sangi giba, bicara gina pau rimundri, ya jet ya sangi pau rimundri paling anu makoto kan nih bicara. Anu makotongan nih bicara, ya sangi pau rimundri. Nah tutup Allah Ta'ala sirina umatna Nabi Muhammad. Makanya kau angkat kita jana tahu aku raga kit na idi sampuangi nigi sampu sirina padana rupa tahu Allah Ta'ala sampo tu sirina matu asuri mondri. Tapi nigi tahu na puji buka sirina padana rupa tahu ia topa na puji kona curita jana padana rupa tahu tajan nih. Allah Ta'ala matu bongkar kemana ki sirita suri mundri bahkan okumupi bolatan na pumpu Allah Ta'ala siri